Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым, сиздерден 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы номер 4-мектеп гимназиясында Кыргыз тил күнүнө карата Тил тарыхы, эл тарыхы аттуу адабий кечеси болуп жатат. Cesiri degen son, haydın cengen kanike, hardan baygan tip turucu, hay gölünün ayrılıp, hardanı tümrükün baykuşum, say sögüsüz da bölünüp, közüne caşı tögülüp, kanike durup munaytat, karçıga degen kayramış, karçıgaga bölündüm, kaçıp gelsem bu kardan, hatama cesiri de gizdin, homboğun ata homboğun, cesir de beni kordodum, taytırvar çıksa men batsam, hata gelip çakırıp, sepete çıksa alacaktan. Bayrağınız elinde, olsa dağın belinde, kaldırıp gödes kanat, celle gülüp mingenan, kızıldıran kolunda, karmaşkanın yolunda, çiğnemleri handagay, kıymılları şandagay. Nata saltın, kızımız verip moyçacızdır, saltından karılayın Kırgız halkın, Kırgız halkın, Kırgız halkın, saltından karılayın Kırgız halkın. Жоғалып сен, оğlum da, kızın da жоғалып бен. Тел жоғалбой, жоғалып айланасың. Қолғусыз тоғыл, мұнчығалыр. Қалқайғандың бар еле қанат емес, қабылғандың бар еле манас емес. Халқын жаңған, халқының тілін жаңған, хан болсы да қырғыздың баласы емес. Birimdigi güç kuvvet